abazire okuhabulwa okutamana omu kushomesa eby'emikono n'obwo omuhwezi wa komishona w'eby'emikono kuruga omu minisitule y'ebyobwegyese n'emizaano obwabaire atayaire itendekero rya Kyabenda Divinity and Vocational College omu disitulikiti ya Kamwenje. Niye ndi kukulira ebya vocational omu Uganda yona. Mbenu abazire na nabeji abari kwetina ngo by'umwuga n'ebintu bitire makuru imwempo mukahabakare. That the higher you go in education, the cooler life becomes. The higher you go in education, the cooler life becomes. Ukienda kuendelea higuru vya kusoma, yes, ndio fuka. And the lower you remain in education, the hotter life will be for you. Ukitasoma sio kuocha, upakira matafari, upakira msemi, upakira pishori, kanyama, na kule nyuma ya kanyama, bakosema katika ukitasoma mami, ubongo wao utasoma kama usewile kuonga. You have the brains. Umuntu y'injana tajirache tagira matu wewe wari isho problem kutirira abantu kukora namane kugira baje byo kujoma kagabo bagira ndasya bahera abana babo masomero kandi yense bagibo bantu mu kafina munonga embracing vocational skilling. Ambrose Byona mwene Kabango ryo muhwezi wa chairman wa NRM habwa district ya Kamwenje nwabira ryo mjenyi mkuru kandi ogwaraganise kutungura itendekereri na no mumyeja kuramura arebe ko ari hano yasoma Lord Bishops are clear the entire bill of putting it to first class. Imani ndio myaka itali hara kibale cha kugana mwamu mnyere ko kandi nyoni sima abukuba nikikwatagana na ikiroto cya government yetu ya NRM. So nyenda kubaterera abazire byo kugira ngo by'emikono n'ibyo batarashomere n'ibyo batine bwe n'ibyo batine ibyo bikabaho. Sente z'urukwika miliyoni 25 zishorozibwe kandi ezineza kongeraho kugura ebikwato by'abeji hamwe no kongeraho byombeko by'ishomereri. Omugani makuru abantu mu district ya Mbarara nabashaba kwejumbira mu bintebera abaretere ntasya kibahwero kwehara okushabiriza hamwe no kutegamisha government. Ebigambirwa omu kushaba komutana hakanisa ya Kaguhanzya Church of Uganda okubire kugenderire kutomurisa Reverend Emmanuel Rugijamu omuntebe y'oburiisobu. Ninkustamisa muntebe y'obukuru bw'oburiisobu obwa Kaguhanzya omugisha gwarahanga tanteitwe n'omwana n'omwerukwera kuba aliwe gutari kurugaho ahabw'emirimo eyo wakwasibwa hati nebiro byona mwani nyenda kubatuma no kubagambira nkakigambe kitwahuririzo bakukiri buri omwe ikirize gukora kanwa abakaze mugumisiriza ubushweri abashija mugumisiriza amaka abazire mugumisiriza abana muzomu makaganyi twabada no kushomushome otobwenje namani n'ekibunu tokubasa kora butashomireki. Oburisa bwa Kaguhanzya no bumwahamarisa atanaga rukoro busabadikono bwa Rwansinga omu district ya Mbarara. Omwemba bazibire nyingi zashisha abantu nshaba bembeza bari amwe abamwagarikireyo abantu bagire biragire byagumaguma mukake ebyo kubaretera bakora bareke korara umubara bakasiba umubara nebinde biri kushankere kwaru kushaba owananka yakwereza eki yakwa waba notora ho rukwerezo mu kanisa omugisha nugugaruko woriyo woshabire ngwena nimpiga abantu ngutukore nemikono yitu Ruhanga herezo mugisha emirimo yitu na wanotora ho kahereza Ruhanga obe notungo mugisha ogukurwa mu mikono yawe mbyo yekorire bweno bwa hati stantio farm yente kanto naguzgumizamu kugikora tuombeke hamaju gabakozi kano kweze cyoro cyo burebeze sigireyo ecyo ni kiga ahabwa TV West nde Akiza na Anthony Atwine.